Omunyishengero wa Kashonja batayebwa ahireyo kushaboko obwabire nabuganaho bakora b'amashomero hamwe n'abebembezi b'obukiiko bw'amashomero ga primary okuhana obwenge okubakubasa kubutura eby'obwegese omu kyanga eki. Okushoma n'ogw'omuhanda gwonka so far now okubasa kuteeka ameza omuntu owahansi na n'owahiguru bikaba gitanisa. So niteko kushoma tukuteka wabandi. Ishaza lya Kashonje niryo rikusingayo kukora kurungi omu bigezo by'amashomero ga primary omu district ya Kiruhura. Omwana gasito nyina kusima editya mu ya Katolika kunabende mwamu ebibaro bimwe mbubuza nganda nyenda kugambira ngo abana ko barigire mu nikorora kitora cyaki bakajya mu heditegereza nuhuni 11 era abantu bakatana kubuza ntabwo mukama mpere wa leta ubire burungi iwotiya waho kandi beke bakugambe na mukama wa president bamugamba na Yesu bakamugamba rero ati kwani bagamba nyokadesi omushija mugufu mu rwego nabo ngo bakora ki nyonyenda kureba ishona nyenda kuriyembura nkamotoka motoka nibo bazeyi driver n'umwegezi umwana niwe motoka konka mukama wa motoka uri kuza kutamwa mpira akatama mashita byona bikwetengo wajirote mbara omudakika 30 washira mbara emotoka ekozereje ekozwe service eyine breach zayo eyine bintu byona nera kwa kakambara ne kwatobwi konke motoka yawe yokutamuka edukanga ompira kwa faharia abuka taro sente ndiri kujya kikayo nkato kunya biba bito bagira mu museri yanwa ejita cikaninyiro kangani njachi mene ngana senta ya zichi ko kinshwarensi akatusikizo mu Afrika ko kinshwarensi kandi zo kujirachi so kuturebere turahamu so nchito koja mutugere no mashobero tushomesa aziri. Omunyishengero batayebwa ahindira rukuha abegiseti kwenda kubahwera kwetebekanisiza ebigezo ebirukuburayo esabiti nazonka. So amane agutukutika mwitwe nga stakeholders tugakwinga namane agaba amashomero gakambara bagera bata bafuteka konka brilliance ninga obwenge bw'abana abo kushomesa abita bitwinaha n'abarukambara bona bagera bata bona n'abashimi. District ya Kiruhura ina amashomero garuhika igana 37 aga primary gashakwa era akiza.